Dini 5 तारिख 5 मार्च 2022 ni sal mariwo Ompi Community Hall of di Pramotha IPF CPIM yakadoi BJP ni Bana Romkha Oro Fai Manjakha Borong Ganang Jog Patang Konya Jamatia Tai Kebangma BJP ni Adam Rao Saiman Kha di Pramotha 85 Nukum Tai 256 voters Bana Romkha BJP ni Tai IPF ni Ongoi 73 Nukum 237 voters Tai CPIM ni Ongoi 182 Nukum total join khaiga 567 voters tini BJP ni no chajagoi BJP no Bana Romkha tiprasa lukuro takuk norok asuk din kedekma hayakaba asuk din tiprasa rok ni bagai sacrifice khai phaimani hayakaba obahai jikono tiprasa rok ni indigenous ni protest khaitano taklo onglaimani oborok no norok asu dakti pogoi tini bahike national party o yapri sepaika laike hambai news channel logno to question to yapro bo salaija khai aifano once again nung sima ba ngono answer nai nini question ko ma hai ek somoy bo IPF ke khai puhi do phano hamja puhi jogu khaija kha khakla suja kha kesa kha toglai kha bulai kha je te prasa siklaro umhai nung bu nai kha niro nai kha ke tabolo photot ke bodo bogoi bahai ke nung BJP rogo national party rogo ban engaging to kai mamang haisibne question ba ang sanai je kuno kaisa success man jagao nangke dusanai tongnai nangke sosana nangnai sosapro bunung sosaja leka tongsnai dosapro bunung dosaja leka tong hamane hai kthi leka tong hai ke bono nungle sosai bunamai dosai bunamai omo nu tabok sinoro sosanai butongu plus tai dusanai butongu Bharatiya Janata Party o jeng nai nei mani oro sosanai central ni butong hobo te tolani dusai rohnai butong je borok nung naidi success man jagao boni pisone leadership je khapane or jagao obodan tongu esung u leadership bor jaga ma hinani mani जों ताव फांफां साइमोन सिनि पीके जमातिया बाताल किना जमातिया नेतृत्वे जों आशा खालायो ते खूब खालायो बनि नेतृत्वे भारत दो हाइबा तिरफ्रावो सिनि बुकुं बारा बरक दो फानो कुनु ना कुनु बो कायसा रय रफायनाय बा बनि बिसिति सक्सेस जोंनाय अमा हासिनि वासुं दं ते लीडर तो मानो होमबा मोनर लैंग्वेज दं नंनाय education dong nanai attitude dong nanai discipline dong nanai energy dong nanai don rights dong nanai mane odika dong nanai omo hai pura nai nei hangke sini pike metam ro lugu kebang man leader dong tharatir pabot bosai kereng ko pore jak english kereng ko kama dong bangke do phani bang samong tang thani bo kiriya tutui buri tutui hadi do phana te waisa do pha ba nung sumani question ba jakaba nung ti pramota khaila he kaisa do phana ma hajanai haya bele IPF ti khaila he do phana hajamane haya bele ang BJP khaiba ang do phana hajama bele ang tak tman naiba BJP party sung development naibu sini toimaya lama haya bo harok tabu kabang ma tongkho jaga jaga omo haror tei chung tei bude sini youth dog ompi mondol ompi elakani borok tei bu agok thangi bo harone sung demand khaiden thani bo chung oro tongto tuini sung party o tongto ini bono movement khasinai omo haro wa soboni sini or jaga bo ang simia yang tong Raju, Akas tong, Romesh tong, Omo tong, Taga tong, Oma ke zo to min layu sing or simia. Even 567 voter sing zo to min layu yo jagawa Bharatiya Janata Party tong sing thari. Hai kata ko norok je tabuk IPF ti yakari phaimani haya kaba youth IPF ti division yakari phaimani obo norok ni bisingti kono MLA bai kha kheklaimung haya kaba norok ni division ti kha kheklai da norok obai ke phaikana tam. Sini oro kha khele mane kuno bule nani di kha khele jana bo oro kok ya जों साइबानो नाके नों ताबो और जागाव रम दे नों ताबो ओमपिओ फाइनाय नों बरनि फाइनाय आगतलानि नों तेलुमा सिंबो फाइमानो नाके बा नों उदयपुर सिं के गुरिपु अमरपुर सिं के गुरिपु नों अरबो फाइमानो आं साइमानो जदि नों द फाना हामजाबै तंखायके फियगनानि मुसुबै तंखायके जे कफान नों भारतीय जनता पार्टी से सासे जत मांगनाय अमसे सिउ जों और भारतीय जनता पार्टी नि बिसिं जों 30% मते किसा डेभलप खाइदलांमानाय tei sini santai mantai robo chung oroni bising nese manai omosini bisas dong. Hingke ang to mane Udaipur sing ke Omorpur sing thangi tei pasinai ba ang direct bus hotel telumase ang pasinai ta boni bang chung direct BJP hasnai BJP tongdo tei chung to pare bang fight khainai ang ukong no santai ya bui kwang man chung leader nokha article 2 entry wo
Greta tirpalen mana hi sujar sikre upang na saya jipuni tongi mana article 2 entry wa to ma ken nang omno success ngani thani onang leader ni samu tong nang bile leader bro tong hinani mani BJP party tong bon bangai ni success khaimel lama no bise BJP pa